The three scriptures that we have read this morning, Need 3 kirjakohta, mida me oleme lugenud täna hommikul. each of them are prophetically addressing the fact that God will open the eyes of the blind. Need kõik räägivad prohvetlikult sellest, et Jumal avab pimedate silmad. Now, what this indicates is that the nation is experiencing blindness. Ja millele see viitab, on see, et rahvas on kogemas pimedust. Isn't it something how that you can be blind and not even know that you're blind? Kas pole huvitav, et sa võid olla pime ja mitte isegi teada, et sa oled pime? Until the Lord really places the focus on that blindness. Kuni issand ise You look at this, näitab sellele pimedusele. so when you look at this spoken of 3 times, Nii et kui sa vaatad, sellest on räägitud siin 3 korral. the scripture tells us that out of the mouth of 2 or 3 witnesses, let every word be established. Ja piibel, Jumala sõna ütleb, et las iga asi saada kinnitatud 2 või 3 tunnistaja kaudu. Now, the beautiful thing here is that the Lord said, I'm going to open your eyes. Ja ilus asi siin on see, et issand ütleb, ma avan sinu silmad. Now, people could get down on themselves for not seeing. Inimesed võivad nagu ennast süüdistada, et ma ei näe. What I mean is that they really could begin to condemn themselves because they don't see. Mida ma pean silmas, on see, et nad võivad ennast hakata hukka mõistma selle tõttu, et nad ei näe. But that is not what the Lord wants us to do. Aga see ei ole see, mida issand tahab, et me teeks. There is an ordained time to open eyes. Selleks on üks määratud aeg, et avada silmi. Every experience that we have in God comes with an appointed season. Iga kogemus, mis meil on Jumalast, tuleb ühe määratud ajaga. Just as you could not determine your natural birth, the truth is you couldn't really determine your spiritual birth. Täpselt samamoodi, nagu sina ise ei saa kindlaks määrata oma loomuliku sündimise aega, sa ei saa kindlaks määrata ka oma vaimuliku sündimise aega. Now, the Bible tells us that no man can come to God except that the Spirit draws that man to God. Piibel ütleb, et ükski inimene ei saa tulla Jumala juurde muidu, kui Jumala vaim teda ei tõmba. So I could really say it this way. Nii et ma võin seda öelda sellisel viisil. You did not come to Jesus, Jesus came to you. Sina ei tulnud Jeesuse juurde, Jeesus tuli sinu juurde. Now, some may say, well, yes, I did come to Jesus. Mõned võivad öelda, et jah, ma tulin Jeesuse juurde. But you couldn't have come except that he had first sought you out. Aga sa ei oleks saanud tulla muidu, kui tema ei oleks esmalt sind otsinud. Now, it is equally true that spiritually, no one can open their blind eyes until God opens them. Sama võrdväärselt ka mitte keegi ei saa avada oma vaimulikult pimedaid silmi, kuni keegi ei ava neid. I had an experience many, many years ago. Mul oli üks kogemus aastaid tagasi. I was working on one of our military bases. Ma töötasin ühel meie nagu militaarbaasidest. And there was an older man who would talk to me often. Ja seal oli üks vanem mees, kes sageli rääkis minuga. We would talk about the scripture. Ja me rääkisime Jumala sõnast. And he would share a verse that he was interested in. Ja siis ta jagas salmi, millest ta oli väga huvitatud. And by that point in time, I had received the spirit of revelation in my life. Ja selleks ajaks ma olin saanud oma ellu ilmutuse vaimu või vastu võtnud. And I would begin to give the revelation of the scripture that he was interested in. Ja siis ma hakkasin nagu tooma esile ilmutust sellest kirjakohast, millest tema huvitatud oli. And he would often say to me, I read the same scripture, but why don't I see what you see? Ja siis ta sageli ütles, et ma loen seda sama kirja kohta, aga miks mina ei näe seda, mida sina näed? You see, only the Lord can open your eyes to see. Ainult issand võib avada su silmad nägema. I can recall even today when I first received the spirit of revelation. Ma võin meenutada ka täna seda, kui ma esimest korda võtsin vastu tõe ilmutuse vaimu. I was still living at home with my parents. Elasin oma vanemate juures veel. At that time, I was not a married man. Sel ajal ma ei olnud abielus veel. And I was seated in one of the recliners just reading the scripture. Ja siis ma istusin ühes tugitoolis ja lugesin piiblit. And suddenly it was like the words came off the page into my spirit. Ja juhtus äkitselt justkui need sõnad tulid
sellelt lehelt esile minu vaimu. And from that day forth, the spirit of revelation has worked in my life. Ja sellest päevast alates on ilmutuse vaim töötanud minu elus. Now, what you actually need along with the spirit of revelation is the spirit of wisdom. Aga mida sa vajad koos ilmutuse vaimuga, on tarkuse vaim. Because if you do not have the spirit of wisdom, sometimes you will share things that you should not share. Sellepärast, et kui sul ei ole tarkuse vaimu, siis sa mõnikord jagad asju, mida sa ei peaks jagama. That is simply another way of saying that you share them out of season. See on teine viis öelda seda, et sa jagad neid väljaspool õiget aega. But the most important thing here Aga kõige olulisem asi siin is that it takes God to open your eyes. on see, et selleks on vaja Jumalat, et sinu silmi avada. And another way of saying the same thing Ja veel teine viis selle ütlemiseks is God gives you the spirit of revelation. on see, et Jumal annab sulle ilmutuse vaimu. I think most of us will agree that it is difficult at times to see something positive in negative things. Ma arvan, et enamus meist nõustuvad sellega, et mõnikord on raske näha midagi positiivset negatiivsetes asjades. In fact, we often wonder about the purpose of negative things. Ja tegelikult me sageli mõtleme, et mis üldse on nende negatiivsete asjade eesmärk. Especially when they are unexplainable. Eriti siis, kui neid ei ole võimalik selgitada. Now, when you consider that God's ways are past finding out, Kui sa mõtled sellele, et Jumala teid ei ole võimalik lõpuni uurida, that's what Romans chapter 11 verse 33 says. seda ütleb roomlastele 11:33. So if his ways are past finding out, how can you explain everything that he does? Nii et kuidas on võimalik siis selgitada kõike, mida ta teeb, kui tema teid ei ole lõpuni võimalik uurida? The only way that that is possible is that he would open your eyes to see the situation as he does. Ja ainus viis, kuidas see on võimalik, on see, kui tema avab sinu silmad nägema asju nii, nagu tema seda näeb. In our story here in John chapter 9, the disciples had embraced a common, culturally accepted thought about this man's blindness. Selles Johannese 9. peatükis selles loos jüngrid olid vastu võtnud sellise levinud tol ajal arusaamise, miks see mees oli pime. And they needed correction. Ja nad vajasid korrigeerimist. They thought that sin was the issue when in fact this was a glory of God issue. Nemad arvasid, et patt on selleks probleemiks, kui tegelikult selle küsimus oli hoopis Jumala aus. It reminds me very much of the book of Job. See tuletab mulle väga meelde Hiobi raamatut. Now, of course, if you've read that book, you know all the troubles that Job had. Kui sa oled seda lugenud, siis sa tead kõiki neid probleeme, mis Hiobil olid. What Job did not know at first was extremely important. See, mida Hiob alguses ei teadnud, oli väga oluline. He knew nothing of the conversation that God and Satan had had. Tema ei teadnud midagi sellest vestlusest, mis oli Jumala ja saatana vahel toimunud. And what that conversation led to was many of his troubles. Ja milleni see vestlus viis, oli paljud need probleemid, mis tal tulid. And then comes his friends to comfort him. Ja siis tulevad tema sõbrad teda lohutama. And they have no idea what's going on either. Ja neil ei ole ka aimu, mis toimub. So they just sit stunned and look at Job for days. Ja siis nad lihtsalt istuvad hämmingus ja vaatavad Hiobit päevi. And finally they come to this startling conclusion. Ja lõpuks nad tulevad järeldusele. Job, you must be in sin. Hiob, sa pead olema patus. Because these things would not happen to someone if they were not in sin. Sest sellised asjad ei juhtuks kellelegi, kui nad ei oleks patus. Can you see why you must have the full body of information about something? Kas sa näed, miks sul on vaja millegi kohta täielikku informatsiooni? Because if you do not, it is possible to make unrighteous judgments. Sellepärast, et kui sul seda ei ole, siis on võimatu teha, siis sa teed ebaõiglaseid otsuseid. So Job spends the majority of that book trying to explain his experience. Ja Hiob suuremas osas selles raamatus püüab selgitada oma kogemust. And they give a rebuttal telling him, no, you're wrong. The reason that you have these problems is because you're in sin. Aga sõbrad ütlevad, et ei, sa eksid, põhjus,
miks sul on need probleemid, on see, et sa oled patus. You see, they did not know the end of the story. Aga nemad ei teadnud seda loo lõppu. How that God would reveal himself in such a powerful way to Job. Kuidas Jumal saab ilmutama ennast nii väelisel viisil Hiobile. You see, God in his sovereignty orders many things. Jumal oma suveräänsuses nagu tellib paljud asjad. And many of these things are to display his power. Korraldab paljud asjad ja paljud neist asjadest peavad esile tooma tema väge. So when we get to the end of God's works, Nii et kui me jõuame nende Jumala tegude lõppu, we can say that God's works are powerful siis me võime öelda, et Jumala teod on väelised and that they are always filled with purpose. ja et need on alati täidetud eesmärgiga. Nothing is lost, Mitte miski ei lähe kaduma, even if it appeared to be something negative. isegi kui see näib olevat midagi negatiivset. God was working through even the negative thing. Siis Jumal töötas ka isegi selle negatiivse asja läbi. And when we realize that, Ja kui me mõistame seda, we can give God praise even in the midst of the negative. siis me võime Jumalale anda kiitust ka selle negatiivse keskel. You remember what Paul encouraged us to do? Mäletad, mida Paulus julgustas meid tegema? He said, in everything, he did not say for everything, but in everything, give thanks. Ta ütles, et kõige sees, mitte kõige eest, vaid kõige sees andke tänu. Because this is the will of God in Christ Jesus concerning us. Sest see on Jumala tahe Kristuses Jeesuses meie jaoks. Life is an interesting journey. Elu on üks huvitav rännak. You have hills and you have valleys. Sul on mäed ja sul on orud. God who is your God on the hills Jumal, kes on sinu Jumal mägede peal, is also your God in the valleys. on ka sinu Jumal orgudes. And what we must do is praise him on the hills, Nii et mida me peame tegema, on kiitma teda mägede peal and we must praise him in the valleys. ja kiitma teda orgudes. And therefore he'll receive praise at all times. Ja siis ta saab kiituse igal ajal. Jesus had already proclaimed himself to be the light of the world at the Feast of Tabernacles in John chapter 7 and 8. Johannese 7 ja 8 lehtmajade pühal oli Jeesus juba kuulutanud, et tema on maailma valgus. Now he's giving light both physically and spiritually. Ja nüüd ta annab valgust nii füüsiliselt kui vaimulikult. This light came to this blind man who had lived his entire life in darkness. See valgus tuli sellele pimedale mehele, kes oli elanud pimeduses kogu oma elu. Expand your vision today. Laienda oma nägemist täna. This man was every man. See mees oli iga mees. Every man on the planet at that time. Iga inimene planeedil tol ajal. They were all blind. Nad kõik olid pimedad. I want you to look at one more scripture from Isaiah. Ma tahan, et sa vaataksid veel ühte kirjakohta Jesaajast. It's Isaiah chapter 9 and verse 2. See on Jesaja 9 ja salm 2. The people that walked in darkness have seen a great light. They that dwell in the land of the shadow of death, upon them light have shined. See on esimene salm, 9. peatükk. Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust, kes elavad surmavarju maal, nende peale paistab valgus. And I equally want you to look at John chapter 1, verse 4 through 9. Ja ma tahan, et sa vaataksid ka Johannese 4-9. The Bible says that in him was life, and the life was the light of men. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. There was a man sent from God whose name was John. The same came for a witness to bear witness of the light, that all men through him might believe. He was not that light, but was sent to bear witness of the light. That was the true light, which lighteth every man that cometh into the world. Tema kaudu oli elu ja elu oli inimeste valgus ja valgus paistab pimeduses
ja pimedus ei ole seda omaks võtnud. Oli Jumala läkitatud mees nimega Johannes. See pidi tunnistust andma, tunnistama valgusest, et kõik hakkaksid tema kaudu uskuma. Tema ise ei olnud valgus, vaid ta pidi tunnistama valgusest. Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. A beautiful truth is conveyed in these verses. Üks kaunis tõde on esile toodud nendes salmides. It declares that the life of Jesus is the light of men. See kuulutab, et Jeesuse elu on inimeste valgus. Now the life of Jesus lives in you. Ja nüüd see Jeesuse elu elab sinu sees. And that truly is the light of all men. Ja see tõesti on kõigi inimeste valgus. Now the amazing thing is darkness cannot comprehend light. Ja hämmastav asi on see, et pimedus ei saa mõista valgust või ei saa vastu võtta valgust. Now at first when you see this word comprehend, Kui sa alguses vaatad seda sõna mõista, you would think that that meant understand. siis sa mõtleksid, et see peaks tähendama arusaamist. But that is not the definition at all. Aga see ei ole see definitsioon. The definition of comprehend is to overthrow. See definitsioon sellele sõnale on nagu üle võtta või vallutada. What it simply means is that darkness cannot overthrow light. Mida see lihtsalt tähendab, on see, et pimedus ei saa valgust võita. Now imagine this dark room. Kujuta ette seda pimedat ruumi, et see ruum on pime. What happens when you turn a light on in a dark room? Mis juhtub, kui sa pimedas ruumis paned tule põlema? Does the darkness not flee Kas pimedus mitte ei põgene? because light is greater? Sest valgus on tugevam, suurem. So when I hear Christians saying it is so dark in this world, Ja kui ma kuulen kristlasi ütlemas, et siin maailmas on nii pime, all I tell them to do is turn yourself on. siis kõik, mis ma neile ütlen, on see, et pane oma valgust põlema. Because Jesus declared that once he left the earth, we now become the light of the world. Sest Jeesus ütles, et kui tema lahkus maailmast, siis meie saime maailma valguseks. It doesn't even have to become a great light in a very dark room. See ei pea olema isegi mitte väga suur valgus väga pimedas ruumis. All it has to do is just be a light. Kõik on, mis selleks on vaja, on lihtsalt olla valgus. And darkness will flee every time. Ja pimedus põgeneb iga kord. I often read this truth. Ma sageli loen seda tõde. And I will say this over and over and over. Ja ma ütlen seda korduvalt ja korduvalt. Jesus is love. Jeesus on armastus. Jesus is light. Jeesus on valgus. And Jesus is light. Ja Jeesus on elu. And as he is, Ja nii nagu tema on, so are we in this present world. nii oleme meie selles praeguses maailmas. So I often look and I say, Steve, you are light. Nii et ma sageli vaatan ja ütlen, Steve, sina oled valgus, You are love. sa oled armastus And you are life. ja sa oled elu. I believe this. Ma usun seda. You see, I repeat what he has declared. Mina kordan seda, mida tema on öelnud. And what you must believe about yourself Ja mida sa pead uskuma iseenda kohta, is that just as he declared he was the true light, on see, et nii nagu tema kuulutas, et tema on tõeline valgus, indicating that there were other kinds of light, viidates sellele, et on ka teist liiki valguseid. but the light that gives reality. Aga see valgus, mis toob reaalsuse, He said that this is the light that lighteth every man. ta ütles, et see on valgus, mis valgustab igat inimest. And here's the other interesting point. Ja siin on veel üks huvitav mõte. He came into the world for every man. Ta tuli maailma iga inimese jaoks. I want you to also look at John chapter 8, verse 12. Ma tahan, et sa vaataksid ka Johannese 8, salm 12. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Siis Jeesus rääkis neile taas, mina olen maailma valgus, kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on eluvalgus. Do you see the continual connection between
life and light. kas sa näed siin seda jätkuvat sidet elu ja valguse vahel? So you cannot separate them. Nii et sa ei saa neid eraldada. So you could equally say revelation, which is light, Nii et sa võid samaväärselt öelda, et ilmutus, mis on valgus, can also give you life. võib sulle anda ka elu. I'm talking about spiritual life. Ja ma räägin siin vaimulikust elust. So that's why it is very important for every one of us to see. Sellepärast on väga oluline, et me igaüks näeksime. Now this brings me to a very important point. Ja see toob mind väga olulise punkti juurde. When Paul was praying for the church at Ephesus, Kui Paulus palvetas koguduse eest Efesuses, what he was declaring there is that if we do not upgrade our access to God the Father, ja mida ta seal ütles, oli see, et kui me ei lähe nagu järgmisele tasemele oma isa juurde minemises, all the possibilities that are before us will become null and void. siis kõik need võimalused, mis meie ees on, muutuvad ei millekski. So what that tells me Mida see mulle siis ütleb? is that the ingredients of this prayer are essential to every son of God. On see, et see palve seal on hädavajalik iga Jumala poja ja tütre jaoks. And it is very important to understand that prayer. Ja väga oluline on mõista seda palvet. So please turn to Ephesians chapter 1, verse 15 through 18. Nii et tee lahti Efeslastel 1, 15-18. Seepärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust issandasse Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu, ei lakka tänamast teie eest teid oma palvetes meenutades, et meie issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse vaimu tema äratundmisel, valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees. It is interesting, first of all, that this prayer is very loaded with purpose. Huvitav eelkõige on see, et see palve on nagu täis eesmärki. Paul acknowledged their faith in the Lord Jesus and their love for all the saints. Paulus märkis ära nende usku issandasse ja nende armastust pühade vastu. Because your faith in him as an upreach should be expressed as an outreach of love to the body. Sellepärast, et sinu usk tema vastu kui nagu ülespoole sirutamine peaks väljenduma välja sirutumisena teistele inimestele. And what we come to understand is that he continued in prayer for them at all times. Ja mida meil tuleb mõista on see, et ta jätkas palvet nende eest alati või pidevalt. He acknowledged God as the God of our Lord Jesus Christ. Ta tunnustas Jumalat kui meie issanda Jeesuse Kristuse isa. But he also acknowledged him as the Father of glory. Aga ta tunnustas teda või nimetas teda ka kui kirkuse isaks. And then here's the key I don't want you to miss. Ja siin on võti, mida ma ei taha, et ta sellest ilma jääks. He said, I'm asking God to give you the spirit of wisdom. Ta ütles, et ta palub Jumalat, et ta annaks teile tarkuse vaimu. He said also revelation. Samuti ilmutuse vaimu. That is in the knowledge of Christ. Mis on Kristuse tundmisel. Why did he not ask that the Father would give them revelation first? Miks ta ei palunud, et isa annaks neile esmalt ilmutust? Why did they need the spirit of wisdom first? Miks nad vajavad esmalt tarkuse vaimu? Because the Bible tells us that wisdom is the principal thing. Sellepärast, et Piibel ütleb meile, et tarkus on see peamine asi. Now what that means is that wisdom should be the first thing. Mida see tähendab on see, et tarkus peab olema esimene asi. And if God gives you wisdom first, Ja kui Jumal annab sulle tarkust esmalt, then you will know how to handle responsibly revelation. siis sa tead, kuidas ilmutusega vastutustundlikult ringi käia. You will not be speaking things to people that you should not speak them to. Siis sa ei räägi asjadest inimestele, kellele sa ei peaks neist rääkima. You will discern quickly whether someone is ready to hear your revelation. Ja sa tunned kiiresti ära, kas keegi on valmis kuulma sinu ilmutust. Wisdom is what enables you to do that.
tarkus on see, mis teeb sind võimeliseks seda tegema. You see, when I was a very young man, I did not often exercise wisdom. Kui ma olin väga noor mees, siis ma väga sageli tarkust ei praktiseerinud. I was just happy to share the things that Jesus was showing me. Ma olin lihtsalt rõõmus õnnelik jagades asju, mida Jeesus mulle näitas. And I found out that others were not as excited. Ja ma leidsin pea, et teised ei olnud nii põnevil sellest. So what I needed to do was just simply keep some of those things to myself. Nii et mida ma pidin tegema, oli lihtsalt osasid neist asju iseendale hoidma. You remember the story of Joseph. Sa mäletad Joosepi lugu? You remember the story? Mäletate? How that he shared his dreams with his brothers? Kuidas ta jagas oma unenägusid oma vendadega? Isn't it interesting? They were not as excited about his dreams as he was. Kas pole huvitav, et nemad ei olnud nii erutatud ja põnevil nendest unenägudest, nagu tema oli? They understood clearly what those dreams meant. Nemad said selgelt aru, mida need unenäod tähendasid. That eventually he would rise to be the ruler in the family. Et lõpuks tema tõuseb esile, et olla perekonnas valitseja. And so their jealousy provoked them really to desire to kill him. Ja nende nagu armukadedus ässitas neid teda lõpuks nagu tapma. So this is what I would say to you. See on see, mida ma ütlen sulle. Be careful who you tell your dreams to. Ole ettevaatlik selle suhtes, kellele sa räägid oma unenägusid. Because there are many dream killers out there. Sest on palju unenägude või unistuste tapjaid. Exercise wisdom. Praktiseeri tarkust. Because God gives you the spirit of wisdom. Sest Jumal annab sulle tarkuse vaimu. And the spirit of revelation. Ja ilmutuse vaimu. At the same time. Sama ajal. And what this indicates. Ja millele see viitab? Is that the eyes of your understanding will be full of light. On see, et sinu arusaamise silmad saavad täis valgust. So often we concentrate on our personal calling that we do not focus enough on what His calling is for us. Nii sageli me keskendume oma isiklikule kutsumisele ja me ei saa aru, mis on tema kutsumine meie jaoks. Have you ever asked yourself the question, what really is His calling upon my life? Oled sa kunagi küsinud temalt, oled sa kunagi küsinud, et mis on tegelikult tema kutsumine minu elu peal? Within the context of this passage of Scripture. Nüüd selle kirjakoha kontekstis. If you go from Ephesians chapter 1, verse 3 unto verse 18. Kui sa lähed Efesose esimesest peatükist salmist 3 kuni salmini 18. You will find that we were chosen in Him before the foundation of the world. Siis sa leiad, et meid valiti temas juba enne maailma rajamist. And we were called unto sonship. Ja meid on kutsutud poja seisusesse. So God's calling is beyond just being an apostle, prophet, evangelist, pastor, and teacher. Nii et Jumala kutsumine on üle selle, et olla apostel, prohvet, õpetaja, pastor, evangelist. The greatness of this call is about mature sonship. Selle kutsumise suurus on olla küpse poeg. Now we often speak about our inheritance in Christ as well. Me sageli räägime ka oma pärandist Kristuses. But this scripture tells us that God has an inheritance in His people. Aga see kirjakoht räägib meile, et Jumalal on pärand oma rahva sees. Now when my father died, he left each of his children an inheritance of land. Kui minu isa suri, siis ta jättis oma igaühele oma lastele pärandi nagu maatüki. The only thing that we had to do to receive that land was be his child. Ainus asi, mida me pidime tegema selleks, et seda pärandit saada, oli olla tema poeg. That was the only qualification. See oli ainus kvalifikatsioon. We didn't have to be good enough. Me ei pidanud olema piisavalt head. Not any of us. Mitte ükski meist. We were simply his sons and daughters. Me olime lihtsalt tema pojad ja tütred. Now, of course, all of our behavior was not the same. Loomulikult mitte kõigi meie käitumine ei olnud ühesugune. Isn't it interesting that the only thing that you must do in order to inherit from God is just be a son?
kas pole huvitav, et ainus asi, mida sa pead tegema selleks, et pärida Jumalalt, on olla poeg. But what we have not realized yet Aga mida me ei ole veel mõistnud, is God pours himself into us to receive that back to himself. on see, et Jumal valab iseennast meie sisse selleks, et võtta tagasi And because of that, iseendale ja selle tõttu that is called his inheritance nimetatakse seda tema pärandiks in the saints. pühade sees. So you have something in you Nii et sinu sees on midagi, that God wants to receive back. mida Jumal tahab võtta tagasi And that is the life of God himself. ja see on Jumala enda elu. So let me say it this way. Las ma ütlen seda nii. What God gives to you is a free gift. See, mille Jumal annab sinule, on tasuta kingitus. But what you return back to God becomes his inheritance. Aga see, mille sina annad tagasi Jumalale, saab pärandiks. Now, do you want to return back to God an immature life or a mature life? Kas sa nüüd tahad anda Jumalale tagasi ühe ebaküpse elu või küpse elu? That's just another way of saying, do you want to present yourself to God as a child or a mature son? Nüüd see on teine viis, et öelda, et kas sa tahad Jumalale ennast esitada kui lapsena või kui küpse pojana. So can you see the value of Paul praying for the church at Ephesus? Nii et kas sa näed, mis on selle Pauluse palve väärtus, mis ta palvetab Efesuse koguduse eest? And praying that the eyes of their understanding would be enlightened? Ja palvetab, et nende mõistmise või arusaamise silmad saaks valgustatud. You see, until my eyes came open, I had no idea God was expecting something. Kuni selle hetkeni, mil minu silmad avanesid, ma ei teadnud, et Jumal ootab midagi. I thought he was doing everything he was doing just for me and then us. Ma arvasin, et kõik, mida ta teeb seda minu jaoks ja siis meie jaoks. But in the end, God is the one that reaps an inheritance. Aga lõpus on Jumal see, kes lõikab ühe pärandi. And it took my eyes opening up to see that. Ja selleks oli vaja, et mu silmad avaneksid, et ma näeksin seda. So that stretches it beyond just a selfish religious experience Nii et see venitab seda laiemaks kui üks isekas religioosne kogemus. to understand that we are returning something back to God. Et mõistame, et me anname midagi tagasi Jumalale. Now let me say it a way that a dear friend of mine say it. Las ma ütlen seda nii, nagu mu üks kallis sõber ütleb. God is out looking for God. Jumal on otsimas Jumalat And he can only find himself in his people. ja ta leiab iseend ainult oma rahva sees. And that's what he receives as an inheritance. Ja see on see, mille ta võtab vastu pärandina. Now, of course, we know that God is not out looking for flesh. Me muidugi teame, et Jumal ei ole väljas, et otsida lihategusid. Yes, God is not out looking for that which is carnal. Jumal ei ole selleks, et otsida seda, mis on kaduv lihane. The only thing that can satisfy God is himself. Ainus asi, mis suudab rahuldada Jumalat, on ta ise. That's why he made the investment of himself in you, Sellepärast ta investeeris iseend sinu sisse. in the person of Jesus Christ. Jeesuse Kristuse isikus. Christ in you, Kristus sinu sees. the hope of glory. Auhiilguse lootus. Hallelujah. Christ is the fullness of God. Kristus on Jumala täius. So God sent a full measure of himself in you. Nii et Jumal lihtsalt andis ühe mõõdu iseendast sinu sisse. And that is what he will receive back to himself. Ja see on see, mille ta võtab vastu tagasi endale. Now it is up to you to develop that measure. Ja nüüd see sõltub sinust, et seda mõõtu nagu arendada. Another way that this is said Teist viisi, kuidas seda öelda, is that he has given unto every man the measure of the faith. on see, et ta on andnud igale inimesele ühe usumõõdu. Now I did not say a measure, but I said the measure. Mitte ühe mõõdu, vaid mõõdu, teatud mõõdu. Do you understand that? Kas sa mõistad seda? Because the faith is his faith. Sellepärast, et see usk on tema usk.
I live by the faith of the Son of God. ma elan Jumala poja usu kaudu. And that is what God has given unto every one of us. Ja see on see, mida Jumal on andnud igaühele meist. So if he has given unto us a full measure, Nii et kui ta on andnud meile täismõõdu, I'm talking about every person. ma räägin siin igast inimesest. That is an incredible thought in itself. See juba iseenesest on üks hämmastav mõte. That God could give to you, and to you the measure of the faith and never run out. Et Jumal võib anda igale ühele ühe mõõdu ja mitte kunagi ei saa seda lotsa. Isn't that incredible? Kas pole hämmastav? We serve an incredible God. Me teenime hämmastavat, võimast Jumalat. I want to give you a few more thoughts about this passage. Ma tahan veel mõned mõtted esile tuua selle kirjakoha suhtes. In John chapter 5, the sign miracle occurred around the pool of Bethesda. Johannese 5. peatükis see tunnustäht juhtus Betsata tiigi ääres. And in John chapter 9, it is around the pool of Siloam. Ja siis 9. peatükis see tunnustäht toimub Shalomi tiigi ääres. As far as Siloam is concerned, it is in the south end of the city of Jerusalem. See on Jeruusalemma linna lõunapoolses osas. You will find this in Nehemiah chapter 3, verse 15. Nehemia 3. peatükis Nehemia 9. peatükis salm 3 sa leiad selle. It was a water source for the Feast of Tabernacles. See oli lehtmajade püha veeallikas. By definition, the word Siloam means sent. Ja see sõna, siloah, And it comes tähendab läkitatu, and it comes from a Hebrew word which actually means sent. Ja see tuleb heebreakeelsest sõnast, mis tähendabki saatma, läkitama. Now, if you take the Greek word for that, Kui sa nüüd kreekakeelse sõna sellest võtad, it is the word apostello. Siis see on sõna apostello. And that is the word that is the verb form of the noun apostolos. Ja see on nimisõnast tulnud tegusõna. Apostellos on nimisõna siis, jah. So what you can say about this pool Nii et mida sa võid öelda selle tiigi kohta, is that it is loaded with apostolic truth. on see, et see on täidetud apostelliku tõega. And this whole situation speaks to us of the apostolic season. Ja kogu see olukord räägib meile ühest apostellikust ajajärgust. Jesus, the sent one of God, Jeesus, kes oli Jumala läkitatu, told the blind man to wash in the pool called Sent. käskis sellel pimedal mehel pesta oma silmi tiigis, mille nimi oli läkitatu. And what those waters became were life-giving waters. Ja need veed olid eluandvad veed. And that speaks to us of the Word of God, Ja see räägib meile Jumala sõnast, flowing from the lips of apostolic people in this season. mis voolab praegusel ajajärgul apostellike inimeste huultelt. You see, every time the Word of God flows, Iga kord, kui Jumala sõna voolab, it is literally the washing of the water of the Word upon that body of people. siis see on iga kord Jumala sõnaga pesemine nende inimeste suhtes, kes kuulevad. The Pharisees were the professionals and the legal interpreters of spiritual matters in the community. Variserid olid selles kogukonnas need nii-öelda legaalsed sõnatõlgendajad And what the people ja did, juhid. they looked to the Pharisees to supply meaning to important matters. Ja mida inimesed siis tegid, nad vaatasid alati variseride poole, et nemad tooksid esile oluliste küsimuste tähenduse. Here's the problem. Aga probleem on selles, They were blind. nad olid pimedad. How can a blind man help you to see? Kuidas saab pime mees aidata sul näha? The story presents a magnificent turnaround of roles. Ja see lugu esindab ühte tohutut rollide ümberpööramist. The blind man who most assumed to be a sinner and to be in darkness could see God's light. Pime mees, kellest arvati, et ta on patus, nüüd hakkab nägema Jumala valgust. Whereas the Pharisees, Samas kus variserid, who had no problem seeing spirit physically, kellel ei olnud mingit probleemi näha
füüsiliselt were in the most entrenched spiritual darkness. olid ühes kõige pilkasemas vaimulikus pimeduses Their true inner condition was totally revealed. ja nende tõeline vaimulik olukord sai ilmsiks. You see, it is just like our experience sometimes. Ja see on täpselt nagu meie kogemus mõnikord. People will think that we're missing God. Inimesed arvavad, Are missing et God me paneme Jumalast mööda because of the things that we are saying. nende asjade tõttu, mida me ütleme. And what they do not realize Aga mida nad ei mõista, is that they are entrenched in religious darkness. on see, et nad on religioosses pimeduses. Since we don't have a reputation to lose, Kuna meil ei ole oma reputatsiooni, mida kaotada, we will not have a problem saying Jesus is the one that opened our eyes. siis meil ei ole probleemi ka öelda, et Jeesus on see, kes avas meie silmad. You don't have to prove anything. Sa ei pea midagi tõestama, Just see. lihtsalt nägema. Just let the spirit of revelation work through you. Las lihtsalt ilmutuse vaim töötab sinu And it kaudu will speak for itself. ja see räägib iseenda eest. And when they begin to have discussions about you, Ja kui nad hakkavad siis arutelusid pidama sinu üle, ready to condemn what you're seeing, et nagu mõista hukka seda, mida sina näed, don't worry about fighting them siis ära muretse selle üle, et nendega vaielda või võidelda. because their darkness cannot overthrow your light. Sellepärast, et nende pimedus ei saa võita sinu valgust. Just use your light properly. Kasuta lihtsalt oma valgust õigel viisil. Use the light that is in you to dispel darkness. Kasuta oma valgust selleks, et pimedust And then God will get the kõrvaldada. glory. Ja siis Jumal saab au. Do you understand that? Kas sa mõistad seda? There's just a couple more things I want to give you. Veel mõned asjad, millest ma tahan rääkida. It was the Sabbath day when Jesus manifested God's power. See oli hingamispäev, kui Jeesus ilmutas Jumala väge. Rather than celebrating God bringing this man to a place of rest, Ja selle asemel, et tähistada seda, et Jumal oli selle mehe toonud ühte hingamise paika, the Pharisees demonstrated the spirit of protection, näitasid variserid ühte nagu sellist kaitsvat. and they interrogated this man rather than celebrating his freedom. Variserid nagu selle asemel püüdsid kaitsta oma süsteemi ja läksid seda meest üle kuulama. And what they ended up doing was interrogating this man rather than celebrating with this man. Nii et selle asemel nad hakkasid meest üle kuulama, selle asemel, et hoopis nagu tähistada või rõõmustada selle mehe üle. Don't worry about those who just want to interrogate you, Ära muretse nende pärast, kes tahavad sind nii-öelda üle kuulata, but connect with those who want to celebrate you. aga pea sidet nendega, kes tahavad sinust rõõmu tunda. That's the people you need to connect with. See on need inimesed, kellega sa pead sidet pidama. You see, they should have been rejoicing over this miracle on the Sabbath day. Nad oleks pidanud sellel hingamispäeval rõõmustama selle ime üle. You see, we must make sure that our works in this apostolic season aligns with God's purpose. Meil tuleb teha kindlaks, et meie teod on kooskõlas Jumala eesmärgiga. Now, yes, you are going to have those who have inquiring spirits. Jah, sa küll kohtad neid inimesi, kellel on selline uuriv vaim või. And they will interrogate you not for the purpose of believing into your freedom, Ja nad kuulavad sind üle mitte selle eesmärgiga, et hakata uskuma, but it's only to gather information to condemn you with. vaid ainult selleks, et koguda informatsiooni, et selle põhjal sind hukka mõista. Learn to do as Jesus did. Õpi tegema nii, nagu Jeesus tegi. He knew what men were thinking before they said it. Ta teadis, mida inimesed mõtlesid enne, kui nad seda välja ütlesid. Don't give them the information that they want. Ära anna neile seda informatsiooni, mida nad tahavad. God is not into people just being curious. Jumal ei ole huvitatud sellest, et inimesed oleks lihtsalt uudishimulikud. And we certainly know that he's not the author of confusion. Ja me oleme täiesti kindlad selles, et tema ei ole segaduste autor. But what God is after Aga mille järgi Jumal on? is a committed people. On pühendunud inimesed. So I share my secrets.
nii et mina jagan oma saladusi with the committed. pühendunutega. I don't share my secrets with the curious, ma ei jaga oma saladusi uudishimulikega and I don't share them with the confused. ja ma ei jaga neid ka segaduses olijatega, Because they have no intent of walking in those things. sest neil ei ole nagu sellist kavatsust või plaani käia nendes asjades. As we observe the numerous things that Jesus did on the Sabbath day, kui me vaatame neid erinevaid asju, mida Jeesus tegi hingamispäeval, it will give us a pattern of legal, worthwhile activities to engage in. siis see annab meile nagu mudeli sellest, mida sellel päeval teha. Jesus found this excommunicated man after the Pharisees had encountered him. Jeesus leidis selle kogudusest välja heidetud mehe pärast seda, kui variserid olid temaga kohtunud. They had thrown him out of the synagogue. Nad olid ta sünagoogist välja heitnud. Let me say it in a modern way. Las ma ütlen seda kaasaegsel, tänapäevasel viisil. They threw him out of the church. Nad viskasid ta kogudusest välja. You see, when people cannot handle your freedom, Inimesed ei suuda hakkama saada sinu vabadusega. the next thing that they're ready to do is get rid of you. Järgmine asi, mida nad on valmis tegema, on sind kõrvaldama, lahti saama sinust. You might as well relieve them. Sa võid nad sama hästi ka jätta. Don't cause them to struggle. Ära põhjusta neile probleeme, raskusi. Just go ahead and leave. Lihtsalt mine. That's the easiest thing in the world to do. See on kõige lihtsam asi maailmas, mida teha. Now, please listen. Aga palun kuula. I'm not telling any of you to leave your church, Ma ei ütle mitte ühelegi teist, et te lahkuksite oma kogudusest. but I do want you to understand something. Aga ma tahan, et sa mõistaksid midagi. By attending this school, Sellega, et sa osaled siin koolis, you have received some light this week. sa oled saanud või vastu võtnud valgust selle nädala jooksul. So don't be surprised if your light produces some trouble. Nii et ära ole üllatunud, kui see valgus toob esile probleeme. When I go back to America, I'm praying for you. Kui ma Ameerikasse tagasi lähen, siis ma palvetan teie eest. And I'm praying that God will give you the spirit of wisdom. Ja ma palun, et Jumal annaks teile tarkuse vaimu. And you will not cast your pearls before swine, Ja et sa ei heidaks oma pärleid sigade ette, but you will be careful. vaid et sa oleks ettevaatlik, Are you hearing me here? hoolikas. Kas sa kuulad mind? You see, this excommunication was a most severe social isolation. See kogukonnast välja heitmine oli kõige tõsisem isolatsioon. And many times within this context, it required relocating to some other place. Ja sageli selles kontekstis see tähendas kuskile mujale elama asumist. Jesus pressed the man to understand the sign miracle that he had just become. Jeesus tahtis, et see mees mõistaks seda tunnustähte, milleks tema oli just saanud. And he wanted this man to confess his belief in him. Ja ta tahtis, et see mees tunnistaks oma usku temasse. The man expressed faith See mees väljendas usku and he gave credence to God only for the miracle. ja ta andis au ime eest ainult Jumalale. The story ends with Jesus revealing himself to the man in a greater measure. Ja see lugu lõpeb sellega, et Jeesus ilmutab ennast sellele mehele suuremal määral. I would say it this way. Ma ütleksin seda nii. He unwraps himself right before the man, allowing him to worship God. Ta avaldab ennast, et see mees saab Jumalat ülistada suuremal määral. You see, Revelation stirs a deep desire in us to worship our Creator. Ilmutus kasvatab meis suuremat või sügavamat igatsust ülistada meie loojat. When the Lord has done mighty things, Kui Issand on teinud väelisi asju, we are more motivated and enthusiastic about worship. siis me oleme enam motiveeritud ja innukamad ülistuse suhtes. Now, many of you may have seen on the internet Paljud teist võib-olla on näinud internetis this dear lady who is a worshiper. ühte naist, kes on ülistaja And she would worship God in her wheelchair. ja ta ülistab Jumalat oma ratastoolis. She had been in that wheelchair for over 25 years. Ta on ju olnud selles ratastoolis üle 25 aasta. But yet, in a recent move of God, Kuid ühes hiljutises Jumala liikumises
She stood up and walked for the first time in 25 years. ta tõusis üles ja kõndis esimest korda 25 aasta jooksul. I know them personally. ma tunnen neid isiklikult. I have preached in their church many times. ma olen nende koguduses jutlustanud palju kordi. So I can tell you that's a real miracle. nii et ma võin teile öelda, et see on üks tõeline ime. Doctors are perplexed. Arstid on segaduses. They don't know what to say. Nad ei oska midagi öelda. Well, they don't have anything to say. no neil ei olegi midagi öelda. This is what I say. see on see, mida mina ütlen. To God be the glory Jumalale olgu au for the great things which he has done. nende suurte asjade eest, mida tema on teinud. You see, people may fight your teaching, inimesed võivad võidelda sinu õpetuse vastu, but they cannot fight a miracle like that. aga nad ei saa võidelda selle taolise ime vastu. And that is a sign to this generation ja see on märk, tunnustäht sellele põlvkonnale, that the crippled are about to walk. et halvatud on hakkamas käima. The church in its crippled condition because of religion kogudus oma sellises halvatu olukorras religiooni tõttu is ready to stand up out of the wheelchair on valmis tõusma ratastoolist üles and walk forward in this new apostolic season, ja kõndima edasi selles uues apostellikus declaring ajal, that God is great kuulutades, et Jumal on suur and greatly to be praised. ja kõrgeks kiidetav. He is great in the midst of his people, ta on suur oma rahva keskel and he's ready to do special miracles. ja ta on valmis tegema erilisi imesid. Just like the Lord did special miracles through the hands of Paul, nii nagu Issand tegi erilisi imesid Pauluse käte läbi, he's ready to do special miracles through the hands of his people today. on ta valmis tegema erilisi imesid oma rahva käte kaudu. It is not difficult. see ei ole raske. All it requires is believing into him, ainus, mida see nõuab, on temasse uskumist, knowing that his ability teades, et tema võime is greater than any human weakness. on suurem kui ükski inimlik nõrkus. The Bible tells us piibel ütleb meile, that when you receive the Holy Spirit, et kui sa võtad vastu püha vaimu, that you have tasted of the powers of the age to come. siis sa oled maitsnud tulevaste ajastu väge. And another way that word power could be rendered ja teine viis, kuidas seda sõna vägi võib mõista, is that you have already taken in you the miracle of the age to come. on see, et sa oled juba võtnud iseendasse vastu selle tulevase ajastu ime. So if you have received the miracle of the age to come, nii et kui sa oled võtnud vastu selle tulevase ajastu ime, then it is not a difficult thing to release that miracle into creation. siis ei ole raske seda ime vabastada loodusse. Hallelujah. Hallelujah. halleluuja. It's not a difficult thing. see ei ole keeruline asi. All we have to do is just simply believe him. ainus, mis sul tuleb teha, on lihtsalt uskuda teda. He said, if thou canst believe, ta ütles, et kui sa võiks uskuda, all things are kui sa possible usud, siis kõik asjad on võimalikud. to the man or woman who will believe. naisele või mehele, kes usub. Do you believe? kas sa usud? Do you believe we've come into a special season? kas sa usud, et me oleme tulemas ühte erilisse Do you aega? believe that he's ready to manifest himself? kas sa usud, et ta on valmis ennast manifesteerima? Do you believe that he's ready to surprise this generation? kas sa usud, et ta on valmis üllatama believe seda it. põlvkonda? I believe it. mina usun seda. I believe that he's got some surprises in store. mina usun, et tal on mõned üllatused varuks. Hallelujah. I know I'm getting excited right now. ma olen juba põnevil. I'm about to turn into the preacher that I am sometime. nüüd ma olen kohe saamas jutlustajaks, kes ma olen mõnikord. One final point. One final point. viimane mõte veel. You will find that the Pharisees continued in religious pride. sa leiad, et variserid jäid ühte jätkuvasse religioossesse uhkusesse Unashamed of their spiritual poverty. ja ei häbenenud oma vaimulikku vaesust. If they had confessed their ignorance and admitted their spiritual blindness, kui nad oleks tunnistanud oma vaimulikku pimedust ja mõistmatust, then they would have been guiltless. siis nad oleks olnud süütud. Instead, their conscience became seared. aga selle asemel et nad seda ei teinud, siis see kinnitati neile. The idea of seared means that by fire, which was the fire of rebellion, their conscience stayed as it was. see nende südametunnistuse süü jäi nii, nagu see oli.
And all of this was because of a willful rejection of Jesus as God's light of the world. ja kõik selle tõttu, et nad tõrjusid Jeesuse kui maailma valguse. So in conclusion this morning, nii et kokkuvõtteks täna hommikul this is what I want you to do. ma tahan, et sa teeksid And God will help you to do it. ja Jumal aitab sind seda teha. When you return back to your homes, kui sa lähed tagasi oma koju, turn the light on. siis pane valgus põlema. Some of you are dealing with circumstances in your homes. mõned teist on kogemas teatud olukordi oma kodudes. Possibly you have family members resisting you. ilmselt võimalik, et on perekonnaliikmeid, kes nagu seisavad vastu sulle. Maybe even husbands who cannot appreciate the light that is in you. võib-olla mees, abikaasa, kes ei hinda seda valgust, mis on sinu sees. This is what I say to you today. siis see on see, mida ma ütlen sulle täna. Just keep the light that you are shining. lihtsalt see valgus, kes sa oled, hoia see põlemas. And darkness will never be able to overthrow the light that you are. ja pimedus ei saa iial hävitada või võita seda valgust, kes sina oled. Maybe you have conflict on your jobs. võib-olla sul on konfliktid töö juures. Those who are resisting you on purpose. Need, kes tahtlikult seisavad sinule vastu. Just keep the light on. lihtsalt hoia tuli põlemas. That's all you have to do. see on kõik, mis sul tuleb teha. And maybe in the community that you live in. ja võib-olla selles kogukonnas, kus sa elad. Maybe you have opposition there. võib-olla sul on seal vastuseisu. Because someone cannot appreciate your freedom in Christ. sellepärast, et mõni ei hinda seda vabadust, mis sul on. Just keep the light on. lihtsalt hoia tuli põlemas. The light that you are. see valgus, mis sina oled. That's the sign that God wants to give. ja see on see tunnusmärk, mida Jumal tahab anda. In this day and time. tänasel päeval. Amen. Amen.